Lam the pathak nang lihim pen plada kan pachini ma lage pini 5 June World Environment Day asinilitum dak Forest Department alogot songpho ladak sasa KSA IXU UKYA kuyam la songpho pen nilitum Forest Department chelangsi chuki hola pen ladak jongpha laso adagatwar nilitum la roadside plantation program dengiglo asi nonhead nilitum already la plantation bang tangiglo lasi non nilitum athingno nilitum chingrum pencil so lam pachini iglo sala environment day ani la son asai kidam tang pen takle ma mante la non se first time sa darmi leklo Silunjan Range pen bangke every years the laso plantation program bangke deng pinning bangke nilitum ladak chukihla pen jongpha dak atwar bangsi roadside plantation program bangke deng iglo cha non gewang yelang ta la person phan matha pon la pusu ndum okay wangjilang ata kedam tang son si nilitum matha iglo non ki wangjilang pustame ilitum thegilong lo je day by day mate arniwang pusitame laso thengprang ki pawir asai bang mane kilit par asun si thegilong lasi laso joine global warming hai hui pusitame ilitum thegilong lo mate chichak ek nang koklo asi lahai pene global warming pen masap pusitame minimize ye phan lasi lahai step bang ke plantation step pusitame nilitum kapre organization pen bustame mathasi laso program bang deng iglo chok sa